Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka le ndatshana kuthiwa kwisivivinyo esithize uyasazi besisebenza ngama-multiple choice lapho khona bekunika iy'mpendulo zibeningi bathi wena khetha eyodwa. Kuthiwa umbuzo wokuqala uphiwe ukuthi ungakhetha phakathi kwempendulo ezine. Kumbuzo wesibili ukhethe ukuthi uphiwe ukuthi ungakhetha kwempendulo ey'ntathu. Usuyatshelwa ukuthi yini probability yokuthi ungase uqagele impendulo eziyiqiniso kuzo zombili kuyo yomibili imibuzo yakho. I-probability khumbula ke ukuhlawumbisa. Sifuna ukubona ukuthi uhlawumbisa ukuthi kanjani ukuthi uqagele le mpendulo uzithole ziyiqiniso futhi nakhona. Ngibhalile la P correct number 1, P correct number 2. Sorry, ngise ngiyabhala lapha ngokunqamulela ukuthi ngiqedelele independent. Ngizama ngamanye amazwi ukuchaza ukuthi uqagela kwakho impendulo yaka number 1 nokuqagela kwakho impendulo yaka number 2 akuhambisani, akuhlangene nje, izinto ezingazani zombili, akuthelelani ku-independent kuze impendulo nempendulo izimele, ayikho ephethwe yenye futhi ayikho ezimelele kwenye. Uthi ngizama ukubhala nala ngithi P ukuba iqiniso kwa number 1 kanye no number 2 akuhlangene futhi akuzimelele futhi akusondelene nokuhambisana nobani nokuhamba ka impendulo yesibili. Asiboneke ukuthi sihamba kanjani. Asithathe lokusinako singaba no yokuqala siphiwe ukuthi singakhetha ziwu-4. Uma ziwu-4 thina sifuna eyodwa. Kwesibili kuthiwa singakhetha kwey'ntathu ziwu-3 thina singakhetha eyodwa. Ingakho ngithe 1/4 kulokunye ngaphinde ngathi 1/3. Asibone ukuthi amathuba ukuthi singathola imiphumela eyiqiniso ngokuqagela mangakanani. Phandle ke uzazi ukuthi hayi uqagele khona. Futhi buzazi ukuthi uqagele khona ngabe uqagelelani ngoba ngabe uyabhala nje iqiniso. Asibhale la probability wathi number 1. Probability we number 1 ukuhlambisa kwethu kwa number 1. Sibhale number 1, number 2, 3. Sibheke sithi impendulo mhlambe le enye u-C. Noma siyibambise sithi siyibambisa ngokuthi sibize ngo-C. Asibheke u-probability wesibili noma umbuzo lo wesibili siyohlambisa wona. Umbuzo wethu wesibili singano 1 true basithanda sithi C impendulo yakhona. Sizibone ukuthi zingaba neqiniso kangakanani. Sidwebele ngokukhulu ukushesha igraph yethu. Kokusiza kakhulu ke manje basumpetha ukwenza izibalo zakho zama-probability ngoba zokukhumbuza ukuthi indaba zama-probability zisebenza ngokukhulu kalula kanjani. Uzokwazi nanokuthi ukwazi ukuhlawumbisa nezinye izinto eziningi ezingasahlangene-ke mhlawumbe naloku esikwenzayo mina nawe, kodwa zobe sesikwazi ukuhlangana usukwazi ukuhlawumbisa nezinye izinto. Sibone sisuka lapha ka-1 sithi ngifuna ubone siqhaza saqala siqhaze la u-C lapha u-C no-C la behambisana khona ika number ba lapho singathi uba yebo singathi ka ika number 12 singano 1/12 base uba omunye singaphinde sifake ngokukhulu ukushesha noma singabe sesithi sibamba lapho sithi emathubeni ethu uyabona ukuthi amabhokisi ethu awu-12 okusho ukuthi unethuba elilodwa over 12.